Mlelo khona ekhaya uphinde futhi ubuyile namhlanje kusihlwa uDlamini umthandazi. Kunizimo ezikhona obhekana nazo umlalelo khona ekhaya. Uyafisa ukungibona, uyafisa sidibane sikhulume, ungangimeme ebandleni lakho lokhonza khona noma lapho khona ukude. Futhi manje senginama DVD enginawo lapho ubukela khona, lapho ngichaza khona ngesintu, nalapho ngena khona emanzini, nalapho ngikhulumisa khona impepho. Ubukela mina kwakho kuzokwenza ukuthi impilo yakho ishintshe iye phambili ngoba ngimuntu okholwa kakhulu kodwa ke ukuthi into engiyenzayo mina iyisinto sokwamampela yenza ubukhokho omkhulu bakho lesibangasekho emhlabeni likhaya belibhunyiswe likhaya lishunqiselwe ngenyamazana nangemithi eyahlukahlukene ukuthi kusukilwa nekhaya abantwana ekhaya bangahabuli umuzi lingangeni izulu phakathi ekhaya emabaleni futhi bekwakhweshwe even eziko leinkomo iziko leimbuzi imbuzi zande inkomo zande futhi nabantwana ekhaya balotsholwe bashade lokho bekulungiswa ngoba namhlanje abathakathi sebayaganga bavala babone bomakhelwane baphumelela bashadwa balotshola bavale benzele kona lokho amanzi amnyama so lo wakudala bokhokho omkhulu bethi bahamba thina sisesikolweni singekho siyodlala bahambe baye einyangeni kubantu besinti bawufuna umuthi OTT into ekhulumayo babuye bayisebenzela ekhaya bathi awulelo khalela laphumelela ngala banenkomo laba nembuzi kwenzakala ini cha abantu abadala sebaphumile bayangaphandle so abantu abadala bakhona emakhanani walele bakhona emakhaya sukumala ulungisa impilo zenu kunemuntu oshadiwe walotshola waba nomuzi waba nemoto waba nebhizinisi waba nemali ngokuthi uNkulunkulu uhambela kuye wamphintandla phinde futhi bekhona futhi umuntu obenemali waba nemuzi washadwa walotshola waba nako konke uhambe inyanga nabathandazi ngeke siphumele ngokufana umuntu nemuntu nesiphiwo sakhe umuntu nemuntu unendlela yakhe ayophila ngayo so mlalelo khona ekhaya usuhlala phansi ubona impilo yakho iyamva bona namhlanje abantu abaningi baphunyelwa izisu abantu abaningi bashwela ngamadoda basebancane abantu abaningi bayagwazeka abantu abaningi babamba izidumbu babancane so semaningi amathunzi akho kwalomhlaba so mbukelo khona ekhaya hamba yogezeka ulungisa impilo yakho uthandaze into eningi zizakwenzeka zwani ngami ngithandaza uDlamini futhi lenkwenza ngofihli futhi lenkwenza angisabi angizenyeza mhlawumbe isithunywa khulekisa abantu akhe abantu eyiwasho ngivula umsamo yonke into ngiyayenza mara engakwenza ukuthwalisa nokuthwasisa angikwazi mina ngaveke ngihlolwa nje ngumoya nganginenkinga ukuthi ngithola umsebenzi ngaphekho 3 months umsebenzi ongiphelele into zami zingalungi ungakhanyi lutho ngagcina ngiyibona sengimuntu olapha abantu othanzela abantu osebenza ngamanzi umbukelo khona lelo khona ekhaya umbukelo khona ekhaya ngeke siphumele ngokufana angiyona inyanga but ngimthandaza kodwa umuthi sengiyawuthinta so ngangibiza indlela ofuna ungibiza ngayo usho futhi ufuna ukusho because ezisiphile emhlabeni hlezi basibeka amabala wathi omunye umuntu engengimusho oyipresident South Africa wathi alikho soka elingana sici but ngikusho umlingi phambili ngesintu sethu phambili inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya ufuna umsebenzi akulunga emendweni emshadweni kusemsebenzini awuthola ingane ushasibeletho uyopha bakuhlukumeza into zakho azilungi kahle imali kuwe ayihlali ngithi uNkulunkulu makubusise abe kuyina uchube kumlandele ka YouTube channel inkosi kubusise God bless you lelo khona ekhaya 0715292117 073 1044 262 ngithi le ipoke khona ihluphe ekhaya kini mayihambe njengamanje lobusuku lobulala kuwena abukujabulisi suka namhlanje lala ngokuthula kusekuseni ulele kamnandi lamadimoni